Hako dum ngan Syayong daki spa angot kisam lai kiwa tap ban rungkam hapo katanat kakot kakya hapo ka jingpet UDMHO Riboy District hapa kila lapan ban bahaka sngi bakila lej ban mi nak bantaban pendap saya ka personal interview ban yagi kam hapo ketika tanat ladap jet lupa syaka personal interview kabaya katai kila lap haka arp khandai tare ujemmang arja apulai kabare katarik balabo nak banta ka personal interview Naki kambalaj hapo ketika tenat kidon kumbah nyotli kiba kentop ya kawai nak benta ka storekeeper bat hendrutli nak benta ki staff nurse Henry kita ki samla kila sa hakalengo hadien bakila i bakila don ki kertong landi ki candidate kibla sa jet lupa nak benta ketika personal interview Haba yo banyak kran mat kawai na ki kertong tap kam kala kena bakala don ka jingpan ya ki experience ni ki jingsha hikai pentebet kiba shimpor license kataru ka covid experience Henry kabala pensayong kalong ba kumno kinyo e kata ka jingsha hikai pentebet halor covid haba kate ka jingpang klam kamsyam lane satiado license kumba kipan Bat kum joru kala kena bakim syam layo jing tebi eru em habaya day bat ki kerteng jongki kertong kibla sa je lupa na ka benta ka personal interview Hadir bang mai notice. Hadir bang aku yang mai notice balasha. Shortlist pag interview. Asun ko nama bambangi lagi notification si at least ko website bagi website bikin apply kan ka kamru. Undon ni pangan ko yang ngecek kan website mereka undon ni ban mention contact shortlist candidates. Ada bikin mention kita tangi asu. Amar hakajing tap kap demo. Kidan ki basha reject kidan ki basha ban dan kita confirm banyo ban appear ke interview mulai kami minta pada kelompok kes kawai ru kapus kelak itu tadi shortlist candidate kami sama dia kemudian mentoi suban naik ke interview am harus tap naik itu boleh serang department dan kam suban interview na baba dah mulu ke interview kuwi kampet kawai ke post kinole interview ki ko hazar mot chuang no expert ki ko dan Nrai hamni pada nrai kali ke post sangat shortlist candidates kalau mereka minta yang selai itu tuh list jom kita ki candidates mana interview ni last tu ba candidate kalau unfair tu bukan jembatai aku tu ada advertisement ketika www.nrhm.com tahi jom kali boy Mbani tu advertisement kan nanta ki pandu ya ka 3 years experience ibadah po covid perkara fi covid 2020 to 2021 tang almost 1 year and a half kun tahi undon covid manu banyak experience do 3 years in covid dan show ki pane taru covid pan covid experience license to andang lawan ni bre ki ori ni ba nila pet na kita ki internal marks ki internal something kita pet nang tan right how mo ta ki internal marks how mo ta ki internal exam ba pet ni ba sama peer exam step ni documents dan kam reject la reject lo pan to te kalau nggak itu semua bagi one session ni teman yo teman lain tu Nakaliang kinoy lam kaseng KSU Nongpo Circle hadin bakila yo jing tip halor katay kila lay banya kendo yo DMNHO Riboy District man pan jing pensay halor katiga jing penmi kerteng sop ya kitigi hinyongot ki kertong nakabanta ka personal interview hadin baladap banya kendo yo DMHO nakaliang kaseng kila pa ban pensange mardor sway ya katiga jing interview kam tat hadu bandala ban penbej bahada kumway pat nakaliang kaseng KSU Nongpo Circle bagi yo jing tip Naki samla boleh kita wan interview ke office di MHO. Kita kerja interview kami ambil garanti. Karena kapus kadang-kadang nyo teli, kabasan teli kalau dalam pakai kerteng. Nah kalian keseng lawan soi hab kata pengilawan persengak sendan dia kan dia kerja interview. Nah kalian keseng yang kuat maka jing tungkam tungjam kan nok seliang mat yang kuat kibru kiban yo kami jam mengne bakilat del pagi kibru jong minister MLA kumbang ile yo jong tep adin bangali kendu office ke DMHO ya persai ba jing interview kami sim ta itu kibala biang ke notification joki nah kalian kaseng lapan sengit swa
sipor ya kan ya kajing interview atat adin da kila pembek da kumbai na kaliang jukiro kila shime karai makin sengek shwa makin sa pembek adin na kaliang kaseng kentu ki office jaga DMHO bakin penyak ranti jaga jing rekum interview jaga kam kide ben yo ya ka hak jong kitu ki badai ban yo om ban yo da kitu ki bru jong ki bru ki minister jong ki MLA na don kerteng kumbang yo jiktip